has told us in the second chapter of the Acts of the Apostles. Echoing these thoughts, the Synod on Synodality invites us to explore participatory ways of examining how responsibility and power are to be lived in the Church, as well as structures by which they are managed, bringing to light and trying to convert prejudices and distorted practices that are not rooted in the gospel. The present arancel system can indeed be a hindrance for the poor to receive God's grace and blessings, in the sense that fixed stipends and fees in exchange for services are often prohibitive and out of reach of those who have little in life. It behooves us then to remove obstacles to genuine service, especially to the poor. And this must necessarily begin with ourselves as priests and bishops. Begin by changing our attitudes and behavior towards what we receive and what is entrusted to us. To accept tasks and responsibilities with humility and gratitude. To be sensitive enough to share our values of simplicity and detachment towards the things of this world. The Lord Jesus' instruction to his disciples as he sent them out on mission is certainly a good reminder to us. Without cost you have received, without cost you are to give. As we now renew the promises made on the day of our priestly ordination, my dear brother priests, let us ask the Lord to grant us a generous spirit of stewardship, fed constantly by a meaningful life of prayer and manifested in dedicated service to our people who are our fellow workers in the task of building a synodal church. But let us not forget that this journey with our Lord will lead to the way of the cross, which he will offer for us all, for the forgiveness of our sins and the sins of the whole world. Then, after having finally followed him, we can all together with him journey towards that final victory by our Lord, who is the Alpha and the Omega, the first and the last, when at last he will present before the Father an eternal universal kingdom, a kingdom of truth and life, a kingdom of holiness and grace, of love, justice, and peace. To end, I quote, "Then Thomas, who is called the twin, said to his fellow disciples, 'Let us also go, that we may die with him.'" Matindog po ang gabos para sa pagbagonin panuga kan mga padi. Urog na namumutan kong mga aki, sa anibersaryo kan aldaw na ito, kan si Kristong kagurangnan naghiras, kan sa iyang pagkapadi sa iyang mga apostoles asin sa satuman. Buot nindo, na sa atubang kan sa indong obispo, asin kan banal na banwaan nin Diyos,
magbago kan mga panuga na ginibo nindo kaidto. Buot nindong magin urog na makasaro, asin makabaing sa kagurangnan ni Jesus. Nagsasayuma sa sainduman sa nang sadiri, asin nagpapapusog sa mga panuga, kan mga banal na katungdan dapit sa iyang simbahan, na sa pagsadol kan pagkamuot ni Kristo, maog manindong inako sa aldaw kan sa indong ordinasyon sa pagkapadi. Buot nindong magin mga maimbod na namamahala kan mga misteryo kan Dios sa banal na Eukaristiya, asin iba pang mga gawi sa liturya, asin maimbod na magutob kan banal na katungdanin pagtukdo sa pagsunod ki Kristo an pamayo asin pastor, na daay nagmamawot nin yaman, kundi nagdadara kan kahigusan sana para sa mga kalag. Kamu man mga orog na namumutan kong mga aki banwaan nin Diyos, magpamibi kamo para sa saindong kapadean, na an kagurangnan labi-labing magwara sa inda kan sa iyang mga karahayan, tanganing bilang mga maimbod na ministro ni Kristo, ang pinakahalangkaw na padi, sinda makadara sa indo sa iya, ang burabod nin kaligtasan. Kristo, danguga kami, Kristo, himatea kami. Magpamibi man kamo para sako, tanganing ako magin maimbod na apostolikong katungdan, na ipinaniwala sa mapakumbaba kong pagkatawo, asin tanganing ang ladawan ni Kristong padi marhay na pastor, para tukdo asin surugoon kan gabos, magin malinaw at sinurog na totoo sa kaibanan nindo arwaldaw. Kristo, danguga kami, Kristo, himatea kami. An kagurangnan magbantay sa mugabos sa iyang pagkamot, asin magdara sa mugabos mga pastor asin karnero sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Matukaw po ang gabos. Bilang pag-apresyar po niyato kan ministeryo asin dayo po ta paglingkod kan sa tong kapadian, tawan sindan niyato sindaning masigabong palakpakan.
Mamibi ka mo mga tugang tangani ni sako asin sa indong atang papagkanigo na akon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami na ang kapangyarihan kaining sakripisyo maugay na magpara kan sa mong daan na pagkabuhay, asin magpatalubo sa mo sa bagong buhay asin biyaya nin kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa paglahid kan Espiritu Santo, ginibo mo ang bugtong mong aki, puon na padi kan bago asin danay natipan, asin sa daay masabing plano, pinagmarhay mong buuton, na an sa iyang iyong pagkapadi, magdanay sa simbahan. Tadai sa niya pinayaman kan panghading pagkapadi, an banwaan na binalukat, kundi huli kan sa pagkamot nin magturugang, nagpili siya nin mga lalaki, na makahiras sa iyang mga banal na misteryo sa pagduon kan mga kamot. Sa ngaran niya, sindang nag-aandam kan bangkete Pascual para sa mga aki mo, magbago kan sakripisyo nin pagtubos sa katawuhan, asin magdara kan sa imong banal na banwaan sa pagkamuot, magpabasog sa inda sa tataramon, magpabago sa inda sa mga sakramento. Nagdudusay kan buhay para sa imo, para sa kaligtasan kan sa indang mga katuod, naghihinguwa sindang makabaing sa ladawan ni Kristo man sana, asin danay na magsaksi sa imo sa pagtubod, asin pagkamuot. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na anghel asin santo, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagrurukyaw. Kagurang nani kanangadan banala sinangabos na linalang na inaataman mo maninigong nag-uumaw sa imo. Ulit sa imong aki sa mong kagurang na ni Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Asin day ka naguntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang sagud pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanigoong pabanalon kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawa kasindugo kan sa imong aki sa mong kagurang na ni Kristo,
Sa iyang pagbuot, siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan bagi na siya ay pinagpaubaya, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaakan ni sinitinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuha niya kalis asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, asin itinaw sa siyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurang lang, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya. Magdato. Kaya kagurangnan kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay na liwat patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kining buhay asin banal na sakripisyo. Namimibi kami, hilngaan dulot kining sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya na sa pagsakripisyo kayan minaut mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabdan manlugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi an mga pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria ina kan Dios, kaibakan sa imong mga santos apostoles, kaiba kan mamuraway na mga martires, patinggabos na mga santos, danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan samong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kang katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kay bakan sa mong surugoon, sa imong surugoon na si Francisco, sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Joel, kay bakang gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayan mga panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na ama, kahiraking pagsararua sa imo, ang gabos mong aki sa inmansinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kahadean, naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sa kudpaman kan sa imong kamurawayan, kudi ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Diyos na makakamhan namang langit nun, pinapaumayan mo ang mga nagihelang, huli ki Yesu Kristo na sa imong aki. Kami may pagtubod sa imo, hinanyugaan sa mong pamibi,
asin padarahan ang Espiritu Santo sa imong katabang asin katuod, sa olyo na uya digdi, inandam para sa mga kaipuhan nin tawo, an sa imong bendisyon, mapasagabos nalalahidan kaining olyo, tanganing makaligtas sa anuman na sakit nin asin helang, maumayan giraray sa hawak, isip asin kalag. Ama, bendisyon ni ining olyo na sa mong gagamiton, sa ngaran ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Uli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, pagdatungan kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, an sa mong kakalon sa arolda, itao mo sa muyangon niya, asin patawarin mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraka sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na taling ka sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulitas sa imo ang kahade, sinang kapangyarihan, siring man ang pagurapan sa mga panahon na. Jesucristong kagurangnan, ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo. Hari pagilngaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagganiguan na mapatuninong asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asing sa imong espiritu. Banwaan nin Diyos, magpatinautawan kita kan mga tanda nin katuninungan.
Uyang mga tugang si Yesu Kristo na nagdusay kan sa iyang sadiri sa krus, tanganing kita mabuhay sa iya. Siyan kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palada ng mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. At manulugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, nagngangayo-ngayo kaming namimibi sa imo, na ang mga binago mo kan sa imong mga sakramento, magkanigong maging mahamot na alimyo ni Kristo, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Kasabay sa pinagigibong Christmas as in renewal kang commitment kang priestly service. Mga tugang mamibi kita na anulyong ini, bendisyonan nin Diyos na sa tong amang makakamhan, tanganing ang gabos na mga linalahidan ka ini, magbago kan sa indang buhay asin magkamit nin kaligtasan na dayang kasagkoran. Mamibi kita. O Diyos na samuyang kaglalang, burabo din gabos na kabanalan, ako an maugmang pasalamat asin pag-umaw na idinudulot mi sa imo sa ngaran kan sa imong simbahan. Sa kapinunan, sa bagsikan sa imong kabutan, nagtubo sa daga ang mga kahoy na nagbubunga. Sa bunga kan kahoy na olibo, itinaumo sa mo ang lana para sa Santo Krisma. Inawit ni Propeta David ang buhay asin kaugmahan na dulot kan lana sa mga sakramento nin sa imong pagkamuot. Pagkatapos kan dakulang baha, nagbalik kinuwe ang salampati, daraan sa nga kan ulibo, ibinareta ang balaog nin sa imong katuninungan, tanda ininin urog ka dakulang balaog na maabot. Ngunyan sa mga tubig kan bunyag, hinuhugasan mo ang mga kasalanin katawuhan, asin huli sa paglahid kan lana, kami sa imong pinapaugma. Sa bagsik ining kabutan, si Aaron hinugasan mo sa tubig, asin linahidan ni Moises, sa imong surugoon, asin sa iyang tugang, nganing maging padi, tanda man ini ninurog kadakulang balaog na maabot. Pakatapos nan sa imong aking si Jesucristo, na sa mong kagurangnan, naghagad na bunyagan ni Juan duman sa tubig nin Jordan, ipinadara mo sa iyan sa imong espiritu siring sa salampati, asin sa imong sadiring tingog, ipinagrukyaw mo na siyaan sa imong aking namumutan. Digdi na utob ang sinabi ni Propeta David na si Kristo lalahidan kan lana ning kaugmahan, urog kisagabos niyang mga namumutan. Kaya Ama, hinahagad mi na bendisyonan mo ining lana na sa imong linalang, panuakan kapangyarihanin sa imong banal na espiritu, huli kay Kristo na sa imong aki, sa gikan an ngaran na Krisma. Linalahidan mo kan Krisma para sa imo, an mga padi asin mga hade, an mga propeta asin martir. An Krismang ini gibuhan na maging tanda nin buhay asin kaligtasan, para sa gabos na giraray mamumundag sa mga tubig nin bunyag. Halea ang karatan na sa indang minana, hali ikiadan na para kasala, asin kun sinda lahidan kan Krismang ini, gibuhasindan na maging templo nin sa imong kamurawayan, nagliliwanag sa kabanalan,
na anburabod ikaman sana. Huli san tanda kaining krisma, tawan sa indaan katungdanin pagkapadi asin pagkapropeta. Gibuhan na ini maging krismanin kaligtasan para sa gabos na giraray mamumundag sa tubig asin sa Espiritu Santo. Makamtanindaan buhay na din kasagkoran sa kamurawayanin sa imong kahadayan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa Pagtaokan Awards para sa mga jubilarian priests asing iba pang mga paisi. Apodon ta si Mrs. Ana Marie Onhoco, lay member kan Commission on Clergy, mapamidbid kan mga jubilarians asing posthumous recognition. Today, we honor some of our clergy who are celebrating milestones in their priestly life. To give the tokens, may we request Bishop Joel Bailon to be assisted by the chairman on the Commission on Clergy, Father Eduardo Ramin, and the chairperson of the Diocesan Council of the Laity, Mrs. Dena Sevilla. This year, we are happy to honor 3 clergy celebrating 25 years. Tulo po ang Silver Jubilarians ta. May I read the citation on the token? In deepening our faith, for guiding our lives with unmeasurable purpose, for touching our hearts with the Lord's graces, for your 25 years of sincere dedication to shepherd us. Diyos mabalos, Reverend Father J.C. Omar Socrates T. Vita II. This is a gift of love from the lay faithful of the Diocese of Legazpi, given this 28th day of March 2024. Congratulations, Father Sok. Our second jubilarian, may we call on Reverend Father Herbert M. Canar. Congratulations, Father Herbert, on your 25 years of sincere dedication. Our third silver jubilarian is Father Ricky B. Bermas. Congratulations, Father Ricky. Okay, thank you. So may we now call on the Ruby Jubilarian. We have one clergy celebrating his 40 years. For your love that makes our life meaningful, for your wisdom that gives us comfort, for your sincere grace that renews and restores our faith, for your 40 years of relentless dedication to shepherd us. Diyos mabalos po, Reverend Father
Ramon L. Basilia. This token is a gift of love from the lay faithful of the Diocese of Legazpi, given on the 28th day of March, 2024. Congratulations, Father. This year, we are doubly blessed to have two clergy celebrating their 50 years. Dua po ang Golden Jubilarian sta. The citation reads, "For journeying tirelessly with us in humility, imparting wisdom with grace, for your 50 years of steadfast dedication and quiet fervor to deepen our faith. Diyos mabalos, Reverend Father Armando V. Red. He was ordained on March 25, 1974. Congratulations, Father. Another Golden Jubilarian is Monsignor Noe T. de los Santos. Date of ordination, April 11, 1974. Congratulations, Mons. A round of applause to all our jubilarians. A group photo, please. Thank you. This year, we would like to give a posthumous recognition award to one clergy who passed on last January 9, 2024. He would have celebrated his 34 years as a clergy. The citation reads, "For journeying with us as a devoted and tireless shepherd, we keep you in our hearts. Diyos mabalos, Reverend Father Nizon L. Marantal. A gift of love from the lay faithful of the Diocese of Legazpi, given on this 29th day of March 2024. To receive the award is his niece, Miss Agnes Mangampo." Congratulations to all our awardees. Diyos mabalos po. Diyos marenaga po sa gabos. Sa kuya pong babasahon ang saro sa mga dokumento, naramtan na tigalat,
pag Semana Santa, buot kan mga padi, asin kan mga parokyano. Diocesan Circular Number 7, Series of 2024. Address to all clergy, religious and lay faithful, regarding diocesan clergy minor reshuffle. Dear sisters, dear brothers, our diocese remains committed to responding dynamically to the needs of our community and to the call for our synodal church, following the guidance of His Holiness Pope Francis. In line with our 2024 year of participation in the themes of Paggiya, Pakisumaro, and Pagdusay, we are called to embrace our mission with renewed zeal, openness, and collaborative spirit. The pastoral care and development of our parishes, seminaries, and other ministries necessitate that we cautionally reassess the placement of our clergy to leverage their talents and experiences where they are needed most. Therefore, after prayerful discernment and consultation, and guided by the principles of the Code of Canon Law, the acts and decrees of our First Diocesan Synod, our diocesan mission and vision, and our established customs, we are announcing a minor reshuffle of our diocesan clergy. The following priests are appointed to their new roles and responsibilities. For the Vicariate of St. John the Baptist, Reverend Father Alan B. Apuli and Reverend Father Renato Robrigado V, Parochial Vicars, St. Lawrence the Martyr Parish, Tiwi Albay. Reverend Father Edwin B. Bragais, Priest in Residence, St. Lawrence the Martyr Parish, and Mission Priest of Naga, Tiwi Mission Church. Reverend Father Albert L. Sistina, Parish Administrator, St. Vincent Ferrer Shrine Parish, San Vicente, Tabaco City. And Reverend Father Noel B. Bobilis, Parochial Vicar of St. John the Baptist Parish, Tabaco City. For the Vicariate of St. Rose of Lima, Reverend Father James G. Sid and Father Aaron C. Liasos, Parochial Vicars, St. Rose of Lima Parish, Bakakay, Albay. Reverend Father Jose B. Baranda Jr. and Father Jeronimo Maria R. Sevilla, Parochial Vicars of St. Dominic of Guzman Parish, Santo Domingo, Albay. And for the Vicariate of St. Raphael the Archangel, Reverend Father J.B. Gargasiran, Parochial Vicar of St. Padre Pio Shrine Parish, Larawis, Legazpi City. Reverend Father Wilson B. Bejo Jr. II, Parochial Vicar of St. Raphael the Archangel Parish, Legazpi Port District, Legazpi City. Reverend Father Nomar Anwar E. Nazir, SSS, Guest Priest of Our Lady of Fatima Parish, Roses Avenue, Legazpi City. Reverend Father Rafael B. Sambohon, Parochial Vicar, St. Jude Tadeus Personal Parish, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Reverend Father Jem Norris is Penetrante, Chancellor Secretary, and Parochial Vicar of St. Jude Tadeus Parish, Personal Parish, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. And for the Vicariate of St. Gregory the Great, Reverend Father Albino B. Barquelia Jr., Vice Chancellor, and Parochial Vicar of St. Gregory the Great Cathedral, Albay District, Legazpi City. Reverend Father Eric B. Martiliano, Priest in Residence, St. Gregory the Great Cathedral, Albay District, Legazpi City. Reverend Father Kevin James C. Funacera, Chairman, Diocesan Commission on Media and Communication. Parochial Vicar, St. Roque Parish, Taysan, Legazpi City. Reverend Father Rafael Leonardo M. Shapno, Parochial Vicar, Our Lady of the Gate Parish, Daraga, Albay. Reverend Father Judy John A. Kamba,
Priest in Residence, Our Lady of the Gate Parish, Daraga Albay. Reverend Father Gerard B. Arroyo, Parochial Vicar, St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. And for the Vicariate of St. Stephen the Protomartyr, Reverend Father Marlon A. Bron, Parochial Vicar, Our Lady of the Assumption Parish, Gidubatan, Albay. And Reverend Father Eugene U. Floriano, Parochial Vicar, St. Stephen the Protomartyr Parish, Ligao City. Vicariate of Saints Peter and Paul, Reverend Father Arsenio B. Bermilio, Parochial Vicar, St. Michael the Archangel Parish, Owas, Albay. Reverend Father Eduardo L. Real Jr. and Reverend Father Nino Jose G. Tuyo, Parochial Vicars of St. Peter and Paul Parish, Pulangi, Albay. Now for the seminary formators and other assignments. Reverend Father Leo N. Balaguer, Director Pro Tempore, Harungkang Marhay na Pastor, Concepcion Grande, Naga City. Reverend Father Mercurio C. Rivera Jr., Rector and Procurator of St. Gregory the Great Seminary, Panal, Tabaco City. Reverend Father Edsel Anthony N. Lucila, Vocation Director and Vice Rector and Prefect of Discipline of St. Gregory the Great Seminary, Panal, Tabaco City. Reverend Father Juan Paulo B. Ricafort II, Priest in Charge, Extra Seminary Formation Programs. Reverend Father Rex Paul B. Arjona, Chairman, Diocesan Commission on Social Concerns. Reverend Father Frederick A. Naga, on leave for updating, and Reverend Father Ruben S. Berango III, on leave for further studies. Reverend Father Domingo O. Pinilla, Priest in Residence, Harungkang Ama, Daraga Albay. And Reverend Father Ramon I. Basilia, Priest in Residence, St. John the Baptist Parish, Tabaco City. Each priest is entrusted not only with the pastoral care and administration of the sacraments, but also with being a beacon of the synodal path we are committed to walking together. This involves embodying the virtues of open dialogue, active listening, and mutual respect in their new assignments. Curia assignments are effective immediately, whereas the rest of the appointments will be effective July 1st, 2024. We extend our heartfelt gratitude to all priests for their unwavering dedication and service. Let us support these newly appointed ones as we pray for God's blessing in their ministry. May this reshuffle serve as a step forward in our diocesan journey towards a more inclusive and participatory church, aligning with the Universal Church synodal journey. Given at the Christi Mass on the 28th day of March in the year 2024, your participation at the St. Gregory the Great Cathedral, Legazpi City. In the peace that binds us all, Most Reverend Joel C. Bailon, D.D., Bishop of Legazpi, by the mandate of His Excellency, the Bishop of Legazpi, signed Reverend Father C. Lawrence Bringhino, outgoing Chancellor Secretary. Thank you. Tindog po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan sa indong mga payo, asin hagadon ta ang bendisyon kan mahal na Diyos. Diyos Ama sa langit, lilingyanin pagkamuot ining sa imong banwaan, pagkamot na ipinahiling ni Kristo sa mo, kan siya nagtios asin nagadan sa krus. Tawan sa mo ang pagkamot na iyan, asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Ama,
asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. May I request all clergy, please, digdi po sa front for a pictorial. Thank you. All clergy. Sa tuyang naantabayanan, ang Christmas renewal, ang priestly vows ng Diocese ng Legazpi, mantang iniginibo digdi sa Albay Cathedral, na pinanginotan mismo ni Obispo Joel Z. Bailon, na parte kay ini nagkaigwan ng pagbendisyon kang Olium Infirmorum, pagtaon ng pagmidbid sa mga kapadean na nagselebrar kan sa indang sacerdotal jubilarians, pag-anunsyo kang minor reshuffle kang parochial vicars asin special ministries. Pinagmidbid man kang diocese ang selebrasyon kang obispo sa iyang 26th Episcopal Anniversary na ipigselebrar ngonya na bulan. Tinawan doon ni Obispo Bailon na sa iyang homilia ang importansya sa pagrumdom kang Year of Prayer as in Year of Participation ngonya na taon. Asin sa ngunyan, nagkakaikwana ning pagtiripon ang mga kapadean para sa saindang ultimong mensahe sa Lambang Saro. Nasangon niya na ugma sa ipig-anunsyo pa sana na pag-reshuffle kan sa indang new assignment tigdi sa Diocese kang Legazpi. Yan ang kabilugan kang coverage kang DCGB, live digdi sa Albay Cathedral, kaibahan ang persa kang DCGB sa pamamayo ni Chief Tech Ramir Tanay, si Nems Flora and Jerome Martinez, siringman ang mga interns ng Bicol University. Ini po si Jenny Palyaran, halidigi sa Albay Cathedral, Marina Angka.